megalayapost.news. Dr. DRL nong light kum kurtong ke NPP hakani ke MP election shitang samoy habalit banyalap election mentaga singi hamausan ram ula plasik paitba bamuuru kum uway riurang ba ula dayud khot ke task force bantawi ke education policy house nam arjar khatpra hadian belasan syar daga sorkar MDA ha ke jela ula ongru hadu mentang ke jela Meghalaya kadang penankam ya ke education policy ke jela Assam ba ke jela Meghalaya kampat dan laga jong ke education policy badai hak jeng sensyar ke sorkar MDA belalam kemat daga parti NPP sedang bantawi ke education policy house nam arhajar khatpra kaba mouru ulong kumur khot bani sandur lang ya kata ke education policy ban gantiyo ke jingnang jing start hapo ke jela lengba kani ke education policy balawan ra dagani ke sorkar MDA kumur khot ubala aishibon ki jingmut ban sandur ya ke pule ke puti bat ke jingnang jing start ban nalor kata ula ajingmut ru khamtam bani perkar kerpang ya ke fee structure nadu ki kelas ki baren shadu ki kerdan ki bahe knang ban kot bor ki samla puli ula ongru ke jing pedang jong u bani khun kum kurtong ke NPP kamde setiabo perkat ban mentoy ladi shimet Henry Don Shibun kimat kijura kibau kwa banikhun lada kipat ba ki kloi ban Punjab kum UMP ke Shillong hagaba untrai rengkat bat menteri rengba ki menteri sarkar bani sa nakam ta ka jingdon kam kipat ba haga jela kum ka ktien khasi kabla long kamat kaba khamat e ban itu no ka sarkar kmi da ka ba penrung haga kernit bapra karuti sanshar kari agasnem arajar khatra haba gani ka sarkar MDA kala simti ya ki sanshar how benai ni jangasnem arajar khatra la thong ya ka task force bakata ka task force kalang pansna ya ki education policy kaba ampat judan menno hadu do por la support be ya ki education policy jang ka jela Assam la thong ya kom uwe khat jang ka task force bakala yo ya ka bani simbenta komod khot jongka haduan pendak ya ke draft swalan pa syaka kabinet ban approve ya ke dei polisi nadu ke dei snem kaji persyang ban wengi kijinge kalalong na kawai ke por syaka kawai ke por bat mentang yi ya kinoi kai jong ke elementary education kamot nadu lower primary hadu upper primary kirayo ya ka peer structure kebabian menemenet kalayo ya ka nation haka jialan but chief minister rengkan bat angut ki deputy chief ministers ban labo ya ka dikamat kajing ai jimut janga kalong ban pentrai kam ya ka new peer structure nagamenta ki secondary but higher secondary but they say hapo jong kani ka financial year ansasdang but implement ya ka dipentrekam ya ka new pay structure jong ka sarkar ka balle haki elementary nagamenta ka secondary but higher secondary ro alle ya kata hagaba nginyan na ka face mother lani en simswa katto kanne nakaway kasnam bat katto kanne hagaway pat kasnam ki parribe ki nije ki perlang nga bangan diang ye kene ka jingkir pat jang ka National People's Party bangan sim ye kene ka jingkir kli banya kun na kene ka by election menta ngan phaino seki katu kani ki matri kam ki ba nga tua ya kaban pensaya mat joki ya kene for komuno ikai bat komuno tho kumjuro kumo officer jongka school ba ande ya lehu na juim berapor lang bagi postnam jong ka jingtrai kam ka jonga ban kentiu ya ki imlang ka salang lan ba ki simenta lakalong aga ba frame ki policy lani aga ba bu jingdawa hakmat ka sarkar ikino ki jingdan kam jong upai ba komtang la ki persyang ya ka ba pensio pensawa hakmat ka sarkar ki ba pun teli ki mat ki jura ki ba kam na ka betabat kan ki imlang ka salang bat kumbala kedau mene lagi
kinongkran ki bahasa kamat kawai kadai kajing kentiu ya ketien khasi baka ketien khasi menta kalau long ka ketien sarkar iba sang pliang ila kedau ya kata nganum don kam syu ban batai nangta la kedau ro baka ketien khasi kalau rum menta haga CBSE curriculum kalau rum naru kham mensua haga ICSE komta artli ki Central Board of School Education kila itu ya kaktian khasi kom kaktian tho kaktian pune balai karong hapo jong ka CBSE curriculum kalong hadin baka khasi author society mention snam obnai agas khat al kore obnai agas mention snam ka khasi author society langba secretary jongka kalapha ya ke jing tho show chief secretary jong sarkar jaba bang sim ni ke senja man kentu ya ki bor jong ka CBSE ban penrung ya ka tin khasi bat menta kala yo bandrung ka ketien khasi kala nang kiu ha ka kerdan jongka ka status jongka hamre ke badang sa teng kalong ban itu da ka constitution hab amen ya ka 8 schedule hapan bha ya ka 8 schedule da ka parliament dan kamale ya kata Lengba ka Ministry of Home Affairs jong ka sarkar India dan kamman pen kre ya ka bill batan ai jaka ya ka tien khasi ha ka list jong ki tien ki bala penrung hapo katu ka schedule ka bapra niran kam naman kata ya ka ji trelang jong chief minister niran kam naman kata kadau panle yagde kam man penrung ya tien khasi hapo ka kharnet ka ba prada ka ba chief minister ba ka cabinet on yatrei sanrot lang ba MP nanta MP un hapro ya kawan bodin tikna ya ki procedure ki lanti trei kam baro ba ka Ministry of Home Affairs ban pen so tho pen ko ngoro ya minister lani ki minister ki bapet ya ka Ministry of Home Affairs ban pen ki data lani ki score jingtet ki babiang ki nongrim ki babiang ban pen ko ngo pen so thu ki officer baga tien kasi kala bedor ban pen rung no hapo ka kinit ko pra dan kam nomor kata yau MP bas no thu ya kene ka issue kani kalong ka way na kijing kli ba kijing sodan kam makat jonga ba simni kani ka jing terwa ba ban ko ngu ban pediang ya ka ban simni ka lengkor ban le sa parliament lada ma piu ba ki dai ki bet yang ban pha kum MP jong pi ka sarkar jala MP ki officer jong ka ministry ke beripet dan kami ya kaji sutu kaji trelang bat kum juru ka liang sansyar barang kawai la ban persutu ya ka liang sansyar la ban penkre ya ka official bill haba penkre ya ka official bill kamot penkre da ka liang sansyar wei bala penkre bat ra ya ka official bill an am dan syu ka jingar latin banyo rong ngapo ka kemnet ka pra kane kawan ka thong ka bangi dankam ya ka ban pendap ngapan ya ka jikersan jampi ki paiba na ka man ka kane pikwane paiba ba ka tien khasi kan rong no ka kemnet ka pra kublai sibon lada ka long komta nga kentu ye pi ban jiet yo barok lalu doktor dia ada nolak kubu MP jampi kawai pat kamat kalong ka education policy ni lakdaw ngarong lakdaw mantan hanray
wadana ka polisi kaladandang dan kamban penbahasisyo. Hado mentam parlaman penbet penbiang yaki kerum kenram kibala penlang yang bagi ni posnan kibala dep. Kidang bon kijinge kibang yahapan penbet. Kau mau beri wa ke education. Kau mau kon baduk ubam simyo ke education kebabiang haki por kibadang kena ngalahapan pep school lai sin lai wat tat hadu mana pendep ke matrik bar kata galang sisin habala dep ke kelas 3 bat sisin pat habala dep ke kelas 6 sa sisin pat habala dep ya ke kelas 8 MegalayaPost.news